Hello, me Seán, agus inniu, be mé imirt Foclach. Man was go jet an Wordle, caiis go tú na hóní faoi cloch nó pleiste honand agus níl fóna good. Níor tú a lein seart na bí word. Rud an Wordle nó chluichibeg siimplí net cai tú Focal a hós agus te sé irí good agus in sinna chluichideid me te letratha an do hós ceart agus internet ceart. Tifa tú é, se siimplí go leor Foclach is é sin an lag an Gaeilge do Wordle. Lean Linda Keating Twitter me smileat bólum faoi nuacht a bí fudu da Foclach agus lean me se Twitter ag ánú larcan as tú an sin. Léime muid steas a chluiche. Nis, the Focal atá sin tú le cai tú Focal mai a facu le lémór letratha a dagan suas go minic a facu. Smailm héin catche, pes gom ggóil Foclach cos le inis agus mai agus rudicus le sin. This should lig mai caich bidr go háirde sin úsáid te H tá mai hiige déú nó foioi. Smailm héin foioi. Rahma le foioi. Is sin tú nis ggóil an A san éis ceart ten H san éis ceart agus níl F, I nó G an. Jontá é litratha buí me tuisiid ceart agus insa Foclach ní san éis ceart. Nis, seo tú doran tú leat T agus tú imirt Foclach. So dói sin be dain sin a gobí mar is ceart. Nis, tá tú iarraidh éal go gas agus a héaglaat ach bhfuilm sa foiile má bhfuil T in sin. Teasa gom go agus a iarraidh, teasa gom nach se ceart. Ach tá sésta in sean sa bhacu an go goid se lom. Ia. Níor chuid se lom. Well, chuid ar bhela teasam nach tír. Anis, rud neart a bheith H. Ní MH, ní TH, ní GH, bidr DH, bidr BH. Daribh. BH. Codin can sin go mórlinn. Nar nachhfuil gom cin letir a bhaine a foiacha. Is níos gom bhfuil C ceart a me réit mar sampla. So chais seo níos gom déile chuiristeach seo. Chur ma P iste agus san sin déanam a BH. Tás gom B contrailte, so chur ma ordag héis agus déanam níl sin ceart. Ní hílim go dá sin se le C. Mar nachhfuil letratha B déanaisteach sin. Sanamh. Ní Focal is an. Nete seo sam úr an seo. Níl mar an a héagla gáil isteach sin. Bidre gur aifada agus ní hílim gur I ó na U ton. Bidre go ma contrailte a ní héin mar an na né a ó ma chubnise agus ó ma chahéise. I is smó in a mar hapla Tahi TAI TH aifada sílam. A hagan an cearna ní hílam ggóil cinna letratha seo bídíon an sin mar sin sim go Gaeilge gur aifada tan. Bidr gur oh yeah. Formar J. Mót ma geri galeríis. Má tégann go bhil tégann sin leis go maiile galeríis. Nes harabar foioi tangerna mar sin ramarás go dtí catche mar gur sin Focal nus jimsa. Harabar sin a harabí. Nes samúl sin a héadmé I bhhar má letir nach ros an éis ceart. Sin rud an maig teas. Carann se teas de haram na nachhfuil go maach
agus í Tesa gom tá cenal a cinse nachhfuil siad le chéile má bheith an íar dús beidir gur CEABH ná bheith beidir gur agus lei sin bhí má contráilte teist le chéile gácham sin siar nes Jalag Ten dír tús Ar má cinse fi sin I má smintúr focla béile Jarag beidir Jern Be focla sin ní focla Neall héitú bin Jas Neall sin Ar má ítá bhfuil an sin Jasa Jara Japa Jama Janet Caiis gur Jara atón sé Harróide si a bhéile na brein sin Mar a deir siad sa bharla Coolio Góris Nes cin focail na sa muid Anis Nice much Martian. Yeah, no. Yeah. Ne. Nar. Neve. Niel. What's good? Has come now shacklish an ancient team. Samúd, níl héit gon fásta. Har chorman tósin na mú. Chodja shalom. Sílim go chordú héit o horis sam maid tósin na níos mú. Mar gonín gwylio mor ffac le héit go dréi. Sia samúd. Tesa gon gahi féin sin. Njarag. Njarag le farag. Niete. Facultan sin. Bhuel Bhfuil sa go seo nimar se go le bheith gargáil lei sin nimar go le bheith chuirte máfta da sin be néite bhfuil sa go ríis cai mai eile dar na go nes is a dima Genius dima Kai. IGH, well. Chodja sin lum. Níl a dhéilitir a lugum le fáil. Hís. Tesum nach. Gur ai. Ach, ní hílim go diglum éalar darna ro. Bhadam na chiad tóis í ón lémór. Itir a ha glasa. Chev. When you healing wall an eye or JU. Because very intesarm the Vishanshan. Man, the whole let be a H lagog. So shilling wall an eye inshan. Nash. Call a H. Chinikist. Níl ógam na é gus bheith si tinné táis agus chin sin na é ai go minic. Bitir siú. Tá nain sin hín cheartta gom. Ó bhín. Caití de húlú said caitú áchar a bord tean cinse a bhíanaan tú tóis nach bhfuil leitir an rabba mar a rinne se. It's gotta be. Tasn goal in Cujin sin gomor. Nesh. She'll go H and shin like bit tihi. Nil tihi. Cher he. Tia.
Hala sharíis. Hala sharíis. Haram sé cinnte gur fácail a bhíonn sin. Tí, sílim gur mód a tús. Yeah, cha, hí gur part a cha a bhíonn. A tí technas sé. Samúl. Well le chuirde mar a sin sibh leis sálas tá thart arm sa gírí dartha. Súla gom ggóin sibh héin soltas bhar gopa té lean mé faoin níos an seo brúin crippa mór dead go réit. Subscribe. Agus a crippa like outstún sin. Chn se go mór amsa go thumlan siad an aisce in sin seadid go é tá mé chéad fí an le amuoi. Agus má héim beá sílim just sahann seo an é hagan na fí an seo má agus súla gom chuid is móide sahain. Go mé má beá ar a canéal cear na seo. Agus heag leat lordlum beá an Gaeilge. Fásta ran an fí an seo le dod chairde ná le dóhé ná le dóhach ná le dohuid páistí le ná a hanne sa dain fiúin mas mai leat. Scar bhí. Emar Foclach fásta a han le sílim go goide se le daoine beidir nach mé gúsaid Gaeilge. Coide se lá smuoinú ar Foclach ná mai siad is smuointúr agus fásta síos le Foclach ná teanglan.ie ní foiabí nar hádaid a go heirí manúil tú compradá le do thuid scil lórtha Gaeilge. Sin le gréite gur maigad a sag ar a fí sean. Agus tíf maithú sa chéad cinna le.